sinh ở đón kia dan nanke pao pamon namla nyanyin kuitu kamachi chiri
Hold. In the last 50 years, Tibetan Buddhism flourished across the world, not just a religion, but also as a repository of Buddhist science and culture that developed and flourished over the last 1,400 years. Some scientists are expressing the view that Buddhist science should be recognized as a branch of science along with natural. Sonala Somaya Oh
Di
Ore di yu cherwa ngazu phui jangal lek yores andil dawa shiringal kale yago jaso ane mixe phamandu thank you ane bugu de tomi zangi ngazu de lage do da shirada yoma de ne da sembe kheba do jirwa ondi phui ani bugu re ya de shudu ani lamagesan la de kuch dinaro chi ani mixe gen larilla ani dawa shiringal pekale jaso ngazu sunday school la she da yago labgi do ngaranzo ki rikshung ki goba dojre rikshung ki ta go thinge din gelhari lala chasul te daro na kuch na tinju jundu jela tinju la jun la de pang ki na please pedron tinju pedron please kada nahi jo kada mena kuch bane kuch ya sambala kada kaje kuch kada pasi ogla shirona dendi shirona kuch konge chaun me tare lage amban teng do ta ngazu tis khata join sere kuch jeda khasi kuch konge me tense pero la tuche na andi jel dejin somala dejin somala tawa dingsi la anda dene ngonju jinju khali khali dema thanga da chine jangi orde ta lelo singi mendo da onge de chetwe mara to phama do ra le re college do re jinna ching ge ge di shugu stay re di nang ron jamor ma ji de ge ge ni sum gi lap twe ke ho mar da di ma ju sam singi ro wa onde chanda do da ra ji ani to di motu ne su nang la be ma ji ge ge jema shin ma na o no so na shu shi la sa je ge pun che shin ma shi na 나랑 좀 했는데 나는 시에만 가이주 지금 안다들이 중간에 계시라 시에 먹었지 상으로 중간 도 계산라 제지 제마장기 기기까지 제지 남양 자파미대